Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, dan Maxi Sports Scooter Aerox 155. Dagi hajar ngut ginong kersyan ke seng UDP haka pratarik urumpang arjar arfulai gilawan banyak shimpenta Shirham haka general meeting balakhat daka seng UDP ya kabala pelong ha plau ke yeng terekam jong ke seng gabadan haka senong mairang mission haka ni kesngi nalo ginong kersyan nakiwe ke seng san pertai kibalawan penyeso obat ke seng UDP la sakhiru ya ke jingdon ringkat jong kertong bariam ke seng PDF uba kaunselor walang ke kertong bariam ke seng kongres ke Dr. Yurika Lingdo ke Kong Maduna bilang seti kawai ni kinong yalam bahmat ke seng kongres kibala lai ban penyeso no yaladi bat ke seng UDP bat ban ai ke jingkersan ke bapura yo kortong jong kani ke seng uba medba lingdo uba medba ulai tu bagi babun kinong kersan ki bam ju kersan yu menno menuru hakani ke kenti kilawan men kersan yu halor ke nongrem jong ke jing sngongu ya ki kampun roy ki baulala banonra haka constituency uba medba hakani ke sngi ula takran ting eru ya ki tu ki bakentho bagi bawanra district kim ju job shu ya ke election kiki bro kilong ketinggalan nanti bagi sepo sini parti UDP dan wan ban ai sintersen mang hagani ke election MLA Arzar Arfulai di Badeng Madba di kerparu di parlok jonga ibidon lang dekat itu di por di ai ke sintersen Ausnam Arzar Arfulai ayo nang parti PDF tapi ai lang ke sintersen Banyawer lang way napo ki snong kitau jong pi epinai lang ke jingkersan hagani election go menta hagani parti UDP hagobo ke Mario aban yakren bagi laai ke surau namun ko krang sesnom jongi ar kilometer ke balong ar klur tam tetang gawe ngapan kenmau breng jong pi babaro ki kandidat habagi yang gerensan ngimdei ban kurari uso kabah bahae kedai ba yen ai da usumbai ngamarna ayo sibun hakapor bangang ba uskateri jong kadai ka seng ai fat ki ai de kinjaso pun te kiso ki bombon si ngatung hakpen ngamot banbu el sing omdon kidon ki badon kidon ki bomdon tengin kurari sumbai kengene sumarlang ngin yarilang isno ki thau nang kansa kada kansa kadin kenmau ngatang mas ni yarung hibadeng ilanyon yang ana kalian jong kinong yalam jong kasun bansiun kum sekretari jong ka primary unit teka put ka don sispa san prutam empat dilir gibaya bagi transfer tengah lalai ban rung ban pendam itu ikoleh kedok la cross kendai peu hudu mentang layo ban pendam ke kita dikerteng tinggal skamba hadu kasih kabut ngin kain tang ya kita di balarong kli bat met itu barong tang kli tang sak katurong ngin ka kain bah nomor yo se kawan la ada di masal to tiga sibun ngapu kejing kentulang yang ngin ka por ba paralok ba i jong ka konstituensi bro away aga arpun yu tarik subahaya mi pai ba hagi polin institution di jong hi subahaya nyon baik hau budam persyak jong ka bom ba usnam arja khatlai haga jingalam jong itelit mengajukan ida ihman jonga ida Yurika barang iya top hakajuk kelenti dah kini kisnam ke pamantana ngelayo kecil keren ya ihman balong itelit jonga ila ong baba mentang nya me ino ngenya letno sya isar medba namarba hadu kini Islam belelino balai ni orang tangis don hakaren tentang iwan abang jualang na hakane keperti hakane kendesni ngalong uwe ubal ayang ban kren kat men hagidong kila tahangan ya tu ya pi kendiat hakat to katan jingi bangasa hang seo hapo opar silengkri hakane kendesni kibriu kini wan join kini wan tuik ter kum ka kabahap nang te na kriang ulum menta Henry kelolong kabaklan tam hasil kadong bat katan jingi haka iria hibara away kanoi bentau da kecing sokman Henry kita kible kersan kibla khamrem Henry da kecing wan jelang jingi menta kelap long ke air kebapan internet ini
Teh kapor pada khidmat ke pemerintah ngong iya pi bakat nong isukman bang iyo kamtam ni le la bagi cing tu na do kato kasnem ba itelet ilamot penunra ia ka distrik hangne hapo merang terse isa no hakarem ke namar ba ihmla shan ri badai ilamot penunra ia ka distrik hibraway bang pensuk iyo ba henre hamla shan mense menta baga jinya pendek lang bak ngini kersan no ibadai kenangkan klan ketim jingi tegum tang lap tip bak ka distrik menta keladon Hamerang ngikman ayam bangiyo yang kena ke distrik apa Hamerang ngikman ayam Bawat git made, bawat git lumar git baik ya speaker ubala speaker ubaya yodra distrik batemai ibane ikong pingak la soccer hoy la like kale nong stoy ibane ikong begini la duna la yo iso baija badang baik batiang badang batresito miya pikin mau junong badang baik batiang badang batresito baro hakabong ngaso berpau kajing sokeman ke ba hadu kata-kata nakadaw jong kajing angnut kajing posnya jungi kipai nang song bat kinong elam jong kathai marang jungi nia telonot barok kumne bat nidon hangni hapo karensan bat ko office jong ka parti di ngaso banai bro banai play sai sisirpat yang kejima jong ka parti di ban organize bat pentelan ikam hagin kisan senam bat keperlong ini bang iria teli ban poi hakane kejaka kakene kajing kerokam dikun sana jengi dai ingin pembiang bat dai ingin pendap yaki hato kajing wan bagajing play yang ke distrik dan don dikiwai pat iban kambiang bat kambare ban yang ini perlu baik ngaso belang akot nama tak kajing teli lang jongi baro jongi pai dong sosau dong atai mainang nama tak ban kiwar sud ban kiwar tet kayo kokot bat haki yang baro jongi pai dong sosau dong atai mainang ngibla aban sipha tumtu dong bieng dong mau kiba kimpat bor ban wara ban yetan yang kata karoi kepar apa katai mainang jongi kanu idap dan keman kepra bang iyo yang nungelam ubah larang ba bat keberadaan di experience banyalam ya gejala bat ya konstitusi jongi Broadway ngidam kam banjir ya dinamik mat ban pa namata kajendek-jendeng jong gejala bat ke konstitusi hiru Broadway kane kagenti ke pemerintah ngidam kam ban penklaim ya ke parti DP kajin telat kajing handor jing parti rithor kapelong ya kinong sosnong jong gejala ni ban sosir dan sen rabi mau ka sorgar pedang kelai identification nama tak uniform civil code kani kai kapag pinyagan lang ya kipai rithor pati hirulun ngilang ka man kedit benreo bang ini ben pa dalam kijong kibriyo jong bagi dah berpegangnya keren nama ta ke identity jong kejat benreo ngimla ban pedang bang mengi kipai dulu jong kejat benreo sini ban pinyagan bat kiwai pat kipai rithor kene kejati ka pamata ngidal gamban pa ya ka parti DP kepada ka parti rulung kebehetam apa gejala ngidal gamban ne telilang barok away kajing sang gede nangi po mainang bagana museum segiwai pat ki konstitusi banginyo ya ka number baganyalam ya ka sorkar hakan gejala kejungi balai bangawan ban ya trailang no ban ya teli bak parti UDP
Kawai kata kolong ba ngadon ba ngadak daga jeans ngongo ba ibamat ba ilapin urlong dia ke kebangi ngilatang labun bun senen ba kata kolong ba ilawan ra ya ke district mai menta ke kenti ini pablok iba ke danesa kongres kiong bulu nak konmasing la satit sekolah Nawan ini daga jingyek bataga jinsongo hapnem yang ngem UDP kam jujok mesra henry menta na pulare ti bangan yang tresiton mari tresiton ba ngem thau history no bangen penjob na pendemyang kaltan na polling station ba ngawan mana nalumyaw inyaw sen yakon UDP lampat poy hakathong henry menta kinti kadon na jingaman bahalum yaw lesi Wadaborok konsensi ngan try but ngin persaman pelong number 1 ya rakyat ini kupon sekian dong ke slot jong konsensi jongi baka grup jongi ka rong apa ke parti UDP kadai bangi snongo na kabentaka district but ketua tingkeng bagi ai ba akapon emisi ayo sahajam kasuneh keren apa nanti sengken kadai Dia kualo banyak kuipi, bari doktor irka insakiru, bahaga tu kapon ngabat tu ka working president jong Mairang Block Congress. Baka jingjok ni aku tu kapon kadai jingat beli, kadai na yang sile, kadai na yang bayar waspak councilor. Kajingat beli kamang ba nakalian jongi ba councilor ru ila kulang, nak tu lapor bagi kita kirandan haka sem jom PDF, kila kulang bagi kersan kongres. Ti doktor Yurkali badai na kongres, iom nebe, ini prei ha kongres. Ti bayar rasru, nilai bebe dengan ini dan haka kongres. Ti balawan ru badon haka MPP yang tu lapor la resign dan MPP la rum sa kongres. Ti haka pun delegation praktik dia beli, na takti dengan kadai na yan yang bertanya dia ikum no bertanya ladukut yang disemprak ini dengan nasawa ni ya dia saksinya bisa dia kata lo ngah kung kawakin presiden menswa mentara ka jingsung woy ibamat ba ngawan banyak tray banyak kersan i barhabay i rimbaga YouTube bay kren ba broli yang ba Baik, kumparet, papadeng. Kini kersanya banget ba. Ibadai padu, banyo ya kasuki ayu. Kasuki siang. Dengar nga kesampai ketamo. Nama ba, ladak tau siang niya kaya ru kelak siang sih. Ada ya. Jangan ba kapon. Indani apa sekatongin penbual sa kuwi ba badai mat ba. Tolong ba impralenti kesurok. Nama yang limba ka Laidong area bantente Shaum Sempia kia baiknya yang berbeda. Nama ini nama yang ini yang long kiba ya bet ya biang kadai yang ngim dalam kami ataskan sokan ngim saya ismat isting. Hantai apa yang lagi leti berti leti tenro aku kia mana ba non dia minta ke umroh layo tapi kan pro itu sispa pro desa ka isu yang ang oh ada sering minta orang anak dia ngerus sudah hendak suka kenong tiba kami ngerus sudah opes espiro lah don teodisi lah don nanta DVO rumentar lah don deko opes labor rumentar lah don deka testing pollution ru na bentak kali ru keladon homo Ketin tira ko on, kindit ketnak kekhen, barok keslong kesmi,
dari Badeng Medba bagi Pak juga marang konsensi ki Kaktian Power Koong Lali Layong Lingkot Li Jerong Badeng tu Badeng Medba Lajong kadenya aku tak Baksa kowe kekentian Koong Yau Badeng telah banding Henry Kumnu Penrat Ngilo persang banrat di Badeng Medba Hagas 6 Hajar Pra Nimbang bagi kun lingkong yang akan milih election iklam lah Ngilo persang banrat da gaji teli gaji long kawe 6 Hajar Khalai ngimla banting kelon Ngilo persang banrat 2 6 Hajar Khatra Haga baga parti NPP Kongres PDF BJP Ngilo persang laga puit laga bor iklam lah banting kelon Kumbong kong maduna langsi Habagi ngi teli Ngila persang da gaji teli ngimla banten kelem Ngila persang bani di imadan la gajong tenhun ngimla banten kelem Mentah sebab kawan gaji teli hatula bo banten kelem ya u gali election ke pemerintah dalai ngimla banrat badeng long thek kum dim ba kum tu dim bila ubayeng uba dalai ngimla banten kelon ya u Yang kali gopo kong Presiden jo kemaran suni ha kepada kalian jongi nya publik kerpang ya boro gitu ki boro ki nonyalam jogi unit ki bathera na do kilongpa kilong kali ki samla ki bla tresi tomba apa ka zone ka jongi hadu menta baga target ka jongi kalong ba ngin job na boro ki police station haga di election ke pemerintah kelam jing atatin kumlai sia jarmu ya ki dong yalam ke iye ki jongi ya belon ke jing iye ke belon ke jing syania ya ibadeng ba jongi iba ngin tresi tom haga di election ke pemerintah ba ngin song fight hadu ka bekut jong ka arpunyo tarik ka bari ka sihab ya ka but baga target ke jongi kalong ba kumpul kong maduna langsi ka tendem ka mairang zuni ka jongi Lai hamtang ke senong pelembiong ke jongi Kam juai ke jikesan ke beratba Ya ibadeng medba hak election baro ki beladap Handai minta kan ai ke jikesan ke beratba Bakata kalong ya ke but jong ke jing sengongu Namar banakal yang jongi lala Yang banwara ke Eastern West Hasian District Hak ini ka 6 Hajar Arfuway baki nong mairang ki jongi kinong song pelembiong ke jongi kan ka we kesur ka bakidon bakiong bangin ai ya ka but sungu ka bakrautam haga di election ke jongi banten pau ya ka jing sungu na ka benta oh ngakot ngawe mentaya pio wan senyia teli Nyakir kamay posisi mairang yumet ba digdig kitrang Oh ngakot ngawer dajing iya pio yom dek hayu dipi Haka artarik hamau sawan yarok laki laka Napalpao kajing sungu na kalian jonga Lingba kini kinong yalam Kibalon hangni baro Banjir bi kinong kerjaan jo kiwe ki political party kibala juya don kiwe ki party baru sekata hendrai merta kali kiti pilawan ban ai ya kiti kerjaan jo bi ya kali election ko pemerintah nilai semua ya ki jini keren serom seneng hakabede ba kali election arja pula kiba pli gitu parlok kiba 4 don lat ban don kalpat ni Kiberpriang ki kubor kibapenting pensmit ya ki dong kersan jungi haki ria bagi dong paper kabalin kong haki senem kiberjak kiong mau emeli ubalalong artem jujob so kabalai ka UDP hamairang kala persisya bat bila ai ya ka jinjit piang jopi ya ka parti UDP hak sin kabalai aden manglawna ya ka district Kekubur kabaya serum seneng mentakalo bau bawana distrik jujob su hato kejeman rai ke distrik ke kamsni wale kene kalau ketikli ya di beba lala kadai ke kamsni tawat pun ya lala kadai ke kam ke bangawan penjot ya ke konstitusi
Lalu long kum tahu apa ni? Lalu speaker, lalu kepala kebak kum minister. Lalu kawan rai kita kibarong kaji penjot ya kemahiran konstitusi. Kentai yang asyik senang. Nah ini hak di election ke pemerintah. Mereka lagi jendap sistem pura. Baka jiwan jo kiparlo. Kibam jiwalat berkesan ya. Baca ke parti di pihak mana? Kibam jiwalat bagi bangam jumudul. Kibam jumpai perkat. Baki nuan ban ai di kesan ya. Kiwan ya kapan ai. Banyak genduk ya kan. Naga puas kapor. Baka ai kuplay sibone. Ya itu diperlu kita wan banyak genduk ya kan. Bala kiwan banyak genduk ya kan. Kiau badeng ngikwa ban ai kecil sampai banyak dolar kata-kata. Bala baka kli ya kadau lagi. No ka kadau ke bapelong ipi. Babinuan man ai kecil sampai ya kan. Lakuan man tiap kadau. Yo bika kuat kam kontrak, yo bika kam skim simen jelajong, bika kaji mentoy terjadi. Mereka ke bangam jumpai berkat, ngam semundur yang kejuba kemanjau lagi kalau bang, ngikwa ban pau yang kaji songo, yang ke babi bila le, hak konstitusi kejungi. Labon teling Islam lagi keren. Hakabede bagi kam kibede nak kamanta ke development of constituency. Sibon ki memorandum kuan poyanga. Man mana ki program layo ki memorandum. Lada amne program kiwan ki no yalam sno ki soda ki ramba ki majidor kabanga. Banten bawanga ya ki jindon kam joki agak ki sno. Don bon ba ki sno ki bom don surong. Don bon ba ki sno ki bom don ka umdi umam. Don bon ba kisnong kiberan kami manan berbohong kita bersama. Don bon ba kisnong kiberan kami di dorbar hall, di school, building ba kumta better. Itu kiberan don pikir semua ini. Ken mau paibangan ong ibi. Meta kasi diwan ani. Kam dari kasi mo pinuan magpuleno ay kasi dobi. Ngayon ko ya kasi mo pinuan. Pan pulut baru sisi ini. Dende. Atau kejuan jopian dengan pelong kamkara ini. Mungkin orang bah, ilok kini benar ni, kini orang bah ni, ini sesong ni, taman pelong tamura. Lalu leh kini, nama ngaru ngamdon po, ngaru ngamdon po, bani song ni berosisi, ladam deh nak berta, kejuan tu, joga dong katain berokoi. Betasi ngam supaya berkat, kopinya koi kani. Nam siapa berkat? Nana berkat lagu kudo arja stel nelaja. Mereka tak kasih dong duna yang kesana jas stel bandu aja bawan melintas. Iban mentali kerana sekolah di meeting kita nanti bawa bro. Dengan tiap kita ini nak kami ada kai sangsu beri. Dan bawa mana orang ini dan atlet meeting. Dan atlet meeting untuk si. Beri kuat sama toki island ini bersih asal ni. Pilih kemudian bawa mo. Dia kuah menang ni, tadi kapal kapiwan mentasi, pipelun parosisi. Dan bon kita kisnyam kita injakau, dan bon kita pupun, halak isnong jopi, paputre nak berdagang kalian. Lalu pun nong kita sini jopi. Kejiwan jopi, nada kamden nak berdagang, bapinyo itu mentoy jopi. Kenma piwan ni nak berdagang itu mentoy, jangan nak berdagang berapa. Ngawang ipiang ni. Baka jiwan jopi metasi kalau kasih kan saya usok nang nesakma ngama tadi. Kecil mul ayu bangora itu distrik. Kecil mul ayu bangtrai mir labasi wan pentingna baka mainan kaliwan yo ya ka east and west kasih distrik ke distrik Batam. Balai piwot nasuanra tang nomor balai peta balai wan pan menu bon ong menurut Kejumlah kita distrik kadang kejumlah. Kita distrik office baru kita berwan pemairang baru kita berwan nang ni sekeman nolong itu kita berwan kita dia keteng di Komadona. Kami kebangsuan rak rongkong. Dan mau bahaya ni. Kali nak berta kejiman toy jopi kinong sosno. Nak berta kejisung jopi kinong sosno. Kejin wanra yang distrik kalong baru wanra yang kesensial kadar tham jang syak ipa
Tang ke civil subdivision apa merang keempat yang nala persiapan leh mau bahata. Kasurok ngadu nama merang seluruh syarikat ini gunawan. Ngayo sanction adu sispa kendai berdua kuror. Tang gawe surok. Kadang gawe ini di surok apa kasih kebahedu. Kadang gawe ini di surok kasih kebahedu. Balbalai bunyi air di surok. Kadang kita aja rekam. Kadang kita aja rekam. Dan air tak konstruksi lejong telah kuat tanpa umrah. Mulai balik air seluruh sedikit airport. Seluruh seskor balik. Kadang kalau bagi nomor Ginong Grimsi, Ginong Soyong, nanti kiwe di bawah Malaysia Airport, nang ni direct sekolah tidak apa ni. Keskim nak benta ke bypass, kebalan yang ni ke bypass terus kata, ayu ganjai yang kapal Myong tay, lalu disurok di bawah apa konstruksi yang kuat dan jauh. Dari mapi kibayu bagi mamat yang kita kibawan kijin mentoy kibawan hagi sinong menjauhi. Nah kadang-kadang kasi mga pai bagyo ngi sungo ngi benpau da kabut. Haka wede ba ko nadong sedang janman kisnong baro penyom na kabanta. Yowei pa kawai ka triwiye haka di konstruksi gidogi. Nalo jongkaw Ilala banonra ya ke veterinary training center. Nang lawan ke pinggir farm, ke wena ke berta di farm ban boy isniang ban multiply ban berkai isniang nak berta ban ai sepi pai ba. Lalu kata lalu lawan ke scheme jong water resources. Kalau apa di pau keluar. Lawan lalu ya scheme jong water resources nak berta ban ai berpindah di Jakarta keleng ke konstruksi berapa? Mendai bayu apa sih Jakarta kan? Jangan baru di area apa konstruksi berapa? Nanti kembali ke kota dia ke civil hospital ni. Kalau kau di hospital, berbahatam mentah hak state, hak kembali ke district hospital. Kalau you orang yang awal juga, hak kembali ai sanpula awal, nak mentah ke jindon, bat jin ai di sakri juga hospital, yang baik. Tidak boleh lupa yo dijaga X-ray, scanning, doktor, surgeon, specialist, ada apa hospital, la play kalau jom PhD, la perpai dia no, yang ini ke hospital apa noklau, nak NGO sersorkan, bermata gila nak penmah, bat gila penmah susu, haki por kebenuan, la play dispensary, sub center, bakum tata Kikam kebedai nak berta ada konstruksi. Lawan rakyat di skim pada jauh tourism. Langkai na noklau ini, kumas 20 tam setai. Hakram tirot kumas 100 tam. Langka hakudoi setai kumas 100 tuna. Langkai sawak riru kumas 100 tuna. Tourism nak berta bagi nosong senong jom balik dong ketan kinyo. Yang dicingira naga berta kita terus kibanuan sektor jaga sibon kiki ila persamaan nalo kiwe kibalik beria kibangan udah katen nalo kiskim emene kibangan ais paiba baro kini naga berta jopi kum gadong katahan berokowe paiba bayi naga takadam awan katasi bat nganong scam lani nganong noot panwaliyeng mentasi hangni lada ki jam kinong orlong hangni sans dan keberada